murakoze cyane abantu mwese udukurikiye muri amasaha mwahisemo neza kutwumva. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Turi ku itariki ya 7 ukwezi kwa 2 umwaka wa 2026. Bahaye ikaze muri amakuru akomeye cyane agiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari, ariko agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turaza kubabwira ko mu mujyi wa Uvira abarimo bagera kuri 70 bari barahungiye ku butaka bw'u Burundi bagarutse ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu rwego rwo kwitegura ko amashuri yakongera gusubukura by'umwihariko hano mu mujyi wa Uvira. Ariko kandi turaza kubabwira ko intambara yongeye gukomera cyane by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Muri amakuru kandi turaza kubabwira ko uwo bita Eric Prince uhagarariye abacancuro b'abazungu ba Black Water, amakuru ingenzi arimo guturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko uyu mugabo yafashwe n'abarwanyi ba FC 23 Intare za Sarambwe. Ese koko ibi ni ukuri cyangwa se si ukuri? Uraza kubyumva muri amakuru bigendanye n'amakuru ndaza kukugezaho. Ntujye kure, tugiye kubana 5 kuri 5 by'umwihariko kuri no operation ikomeye cyane irimo gutangazwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko witondere iyi nkuru kubera ko uraza gusobanukirwa aya makuru. Hanyuma rero turaza kwerekeza kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba by'umwihariko ahitwa Baruta. Kuri Baruta harimo kubera urugamba rukomeye cyane, ariko kandi n'imirwano irimo kwerekeza ahitwa Mutunda. Ibi nabyo turaza kugenda tubigaruka tubabwira uko urugamba rumeze muri aka kanya. Tukiri muri Kivu y'Amajyepfo turaza kubabwira ko isasu rimo ravuza ubuhuha by'umwihariko ahitwa muri Plaine de la Ruzizi. Tubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC icyo Burundi abacancuro b'abazungu CNRD FRN ba Wazalendo aba bose bakomeje guhangana n'abarwanyi ba FC 23 Intare za Sarambwe muri iki kibaya. By'umwihariko turababwira ko intambara irimo kwerekeza by'umwihariko hafi y'inkengero z'uno mujyi wa Uvira. Hanyuma rero turaza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi reka tubabwire ko ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyongeye gusubukura imirimo yacyo nk'ibisanzwe bigendanye n'amafoto n'amavideo turimo gufata. Ariko iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, gato cyane turebe uko bimeze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, amasegonda make cyane. Murakoze cyane, ngira ngo murabibonye, murabona ko indege noneho zongeye gusubukura ingendo, abaturage barimo baragenda ndetse biragaragara ko muvoma yongeye kugenda neza hano kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ariko kandi tukiri hano ku butaka bw'u Burundi, nyamuneka reka tubabwire ko hano ku butaka bw'u Burundi amagambo Perezida wa Repubulika y'u Burundi bwana Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza yateye icyo bita complexe de superiorité et la complexe d'infériorité. By'umwihariko yateje impagarara aho yavuze ko abize muri iki gihugu ari bo njiji, aho yatanze urugero avuga ati mfite abaprofeseri ndetse n'abadokteri ariko nta terambere turimo kubona muri iki gihugu. Hanyuma rero reka kandi twongere twerekeze mu ntara ya kure, by'umwihariko twerekeze mu ntara ya Copo turebere hamwe uko bimeze nyuma y'ibitero bikomeye cyane byagabwe n'abarwanyi ba FC 23 Intare za Sarambwe ku kibuga cy'indege bita Bangkok. Ariko kandi ikibuga kiri ahitwa Igisangane mu birometero 17 werekeza ahitwa Igisangane nacyo cyongeye gusubukura imirimo yacyo. Reka naho twerekeze drone zacu ubundi turebe uko bihagaze kuri iki kibuga cy'indege cya Bangkok, amasegonda make cyane. Yes, murakoze cyane. Nyemerera uhita ureba kuri ako gakumwe kareba
hejuru ukandeho, nurangiza gukandaho uraza kunyemerera urebe munsi ya video urebe nimba urimo kubona ijambo bita subscribe magambo atukura cyangwa se y'umukara, ukandeho utukanda kukazogera kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 by'umwihariko ku makuru atariho ivumbi, amakuru utasanga handi. Hanyuma rero reka mbabwira ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yasabwe kurandura burundu umutwe wa FDLR ahanini ugizwe n'abasize bakoze genocide mu Rwanda mu mwaka w'1994. Turaza kwerekeza mu gihugu cya Uganda tubabwire ko General Kayime Rugaba Muhozi, umugabo w'igisirikare cya Uganda, uyu nguyu yambitswe umudari na se umubyara Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, umudari w'ishimwe. Hanyuma rero ku munsi w'ejo habaye ibirori byo kwishimira igihe gishize umujyi wa Goma ufashwe ndetse no gutaha umuhanda mushyashya wa hariya mu mujyi wa Goma. Reka rero tubashimire kandi tubahe ikaze by'umwihariko muri aya makuru ku buryo burambuye. Muraza kunyemerera mfate akaruhuko k'amasegonda make cyane, amasegonda atageze kuri 5, ubundi ngaruke nyatotora nyarambura babwira byinshi bikomeye cyane by'umwihariko kuri uyu mugabo bita Eric Prince. Ikaze. Murakoze cyane abantu mwese udukurikiye muri amasaha, mwakoze kutwumva kandi mwakoze gukanda kuri ako gakumwe kareba hejuru kandi mwakoze gukanda ku ijambo bita subscribe. Reka tubagezeho aya makuru ku buryo burambuye, tubabwire ko intambara irimo kubera ahitwa Baruta kandi imirwano irimo kwerekeza ahitwa Mutunda nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda atugeraho muri aka kanya. Amakuru rero aravuga ko ari imirwano ikomeye cyane, ku bitero bikomeye cyane byagabwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko kandi amakuru akavuga ko kandi imirwano nanone yongeye kwerekeza ahitwa mu Bidegu nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda atugeraho muri aka kanya arimo kugenda abigaragaza. Hanyuma rero ku mirongo imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo gato ndagira ngo twagaruke ariko twerekeza mu mujyi wa Uvira bigendanye n'amakuru akomeye cyane arimo guturuka mu mujyi wa Uvira. Reka tubanze duhere by'umwihariko ku barimo bagera kuri 70. Abarimo bagera kuri 70 bahungiye mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'imirwano ikomeye cyane yasakiranyije abarwanyi ba la FC 23 Intare za Sarambwe ndetse na Coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Aba barimo babashijwe kwemerera cyangwa se babashije kwemererwa gutahuka berekeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi izindi mpunzi z'abanyekongo zo zangiwe gutaha n'aba barimo bakenewe ku buryo bwihutirwa bigendanye n'uko amashuri agomba gutangira. Amakuru y'ingenzi rero arimo guturuka muri societe civile aravuga ko uku kugaruka kw'aba barimo byatewe n'inama yabaye, ariko kandi yasabaga ko aba barimo bataha. Nyuma yo kugaruka kandi hahise haba inama ku itariki ya 2 Gashyantare mu ishuri rya Ambasade iyobowe na Minisitiri w'Urubyiruko n'Uburezi w'intara ya Kivu ya w'intara. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko uwo bita Alphonse Musafiri, umuvugizi wa societe civile akaba n'umuhuzabikorwa w'umuryango w'abaturage urwanya agaciro. Hanyuma rero uyu nguyu rwose yamaze gutangaza ko aba barimo bamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero babarirwa kuri 70 uwo bita Guverineri Jean-Jacques Perosi yatangaje ko ibikorwa by'amashuri bigomba gusubukurwa ku buryo bwihuse. Reka tuvuye kuri amakuru rero twerekeze kwa makuru arimo kuvuga ko uwo bita Eric Prince uhagarariye abacacuro b'abazungu, uyu mugabo yafashwe n'abarwanyi ba la FC 23 Intare za Sarambwe. Bari mudukurikiye muri amasaha nagira ngo mubanze mwitondere aya makuru kubera ko aya makuru nayo kwitondera.
amakuru y'ingenzi aravuga ko uyu mugabo yafatiwe mu kabari by'umwihariko ari kumwe n'abarinzi, ariko mwitonde mwibuke ko uwo bita Eric Prince niwe uhagarariye abacancuro b'abazungu ku rwego rw'isi, by'umwihariko uyu mugabo niwe uhagarariye abacancuro b'abazungu ba Blackwater ku rwego rw'isi. Bamwe bati uyu mugabo Eric Prince yafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi ari we uyoboye ibitero. Abandi bati uyu mugabo yafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi ati uyu mugabo yafashwe igihe yari amaze kunanirwa agiye gufata agacupa. Abandi bati uyu mugabo Eric Prince yafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba yagiye kwiga iby'urugamba cyangwa se yagiye kwiga tere. Mwitonde gato, ndagira ngo mbabwire ko uyu mugabo niwe uhagarariye abacancuro b'abazungu ku rwego rw'isi. Uyu mugabo nubwo ashinjwa ibyaha byinshi yakoreye muri Iraq na Afghanistan n'ahandi, ariko uyu mugabo ntekereza ko atari uwo kujya ku rugamba kujya kwiga tere, kandi afite abandi bantu bafatikanya. Aka kanya rero nk'isimbi ryacu twebwe ntabwo twemeza ko uyu mugabo yafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, dukurikije uko uno mugabo ateye cyangwa se imirimo afite. Bari mudukurikiye muri amasaha, ngira ngo wenda murimo kugenda mubyumva hirya no hino. Twebwe nk'isimbi ryacu ntabwo twebwe twemeza aya makuru y'uno mugabo yuko yafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko ku munsi w'ejo turi mu mujyi wa Goma twagerageje kubaza uwo bita Dr. Oscar Barinda, tugerageza kumubaza eske Eric Prince yafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aratubwira ngo ibyo bintu biraza gutangazwa na Colonel Wiringoma, umuvugizi w'igisirikare. Twarenze tuvayo ayo makuru, njyewe ubwanjye nk'isimbi ryacu ayo makuru ntayo ndabona. Hanyuma rero ubu tuvugana Dr. Oscar Barinda yavuze ko we avuga ibigendanye na politiki, atavuga ibigendanye no ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko kandi uyu mugabo rero twebwe njyewe ubwanjye nk'isimbi ryacu dutegereje itangazo riraza gushyirwa hanze n'abarwanyi ba FM23 Intare za Sarambwe, kuko nagerageje kohereza drone yanjye biranga pe. Uyu mugabo ndamubura, mubura mu mujyi wa Uvira, mubura mu Minembwe, mubura he hose. Ariko kandi uyu mugabo bigakekwa ko ashobora kuba ari i Kinshasa, ibindi bigakekwa ko ashobora kuba yarasubiye muri Amerika, abandi bakavuga ko bishobora kuba ari mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza iyi saha uyu mugabo njyewe isimbi ryacu, twebwe nk'isimbi ryacu ntabwo twemeza ko uyu mugabo yafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba hariya mu bice bya Ruvunge. Turakomeza gukurikirana akantu ku kandi, ntabwo tuvuze ngo tubivuze ngo 50% yuko yafashwe, twebwe turabihakanye totali uyu mugabo yuko yafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gusa turakomeza kugenda dukurikirana akantu ku kandi, nyagira amakuru turi bumenye kuri uyu mugabo, ariko amakuru atarayibihuha ndagira ngo wenda turaza kuyabagezaho. Ngira ngo hari inkuru mu minsi yashize twabagejejeho y'uwo bita General Makanaki, aho bavugaga ko yarashwe kandi yapfuye. Tuza tubahereza amakuru y'ubwino tubabwira ko uyu mugabo yarashwe agakomereka ariko atigeze apfa, ngira ngo mwaramubonye ejo bundi. Hanyuma rero hari amakuru menshi tugenda tubabwira kandi mugasanga ariyo. Hanyuma rero katwerekeze ku birindiro by'abarwanyi ba FM23 Intare za Sarambwe. Amakuru y'ingenzi aravuga ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 twirwanaho ryatangaje ku mugaragaro ko ritazongera kwihanganira ibitero byo mu kirere bikomeje kuvugwa ndetse no kugaba ibitero ku barwanyi ba FM23 Intare za Sarambwe, harimo Sukhoi 25 ndetse n'amadrone. Amakuru y'ingenzi rero arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo mu bice byo mu Minembwe hamaze kugezwa ubwirinzi
ubwirinzi by'umwihariko ku bikoresho bihanura drone ndetse n'ibihanura Sukhoi 25. Iri ni itangazo rije mu gihe umwuka w'intambara ukomeje gukara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibitero byo mu kirere bivugwa ko byiyongereye bigahitana abasivile kandi bikangiza ibikorwa remezo nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda abigaragaza. Mu misozi miremire y'umurenge ndetse no mu mashyamba acumbikiye ibirindiro bya FCM 23 Intare za Sarambwe twirwaneho, haravugwa ko hashyizweho uburyo bugezweho bwo kurwanya ibitero byo mu kirere birimo kugenda bituruka mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku bitero birimo guturuka ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Amakuru y'ingenzi rero aravuga iki muri aka kanya? Abayobozi ba FCM 23 Intare za Sarambwe baravuga ko bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kugenzura ikirere kandi binifashishwa mu guhanura, gushyira hasi drone za kamikazi, guhanura amamisire, gusubiza amamisire inyuma ndetse no guhanura indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Hanyuma rero byavuzwe mu byavuzwe bigize ubushobozi harimo amaradari zibonera kure indege zijye kuza kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, amakamera yo ku rwego rwo hejuru ndetse atanga amashusho ku buryo bwihuse, misile ndetse no kugaragaza misile aho iturutse ndetse n'igihugu yaturutsemo. Barimo dukurikiye n'amakuru akomeye cyane arimo guturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe, kandi ni agace gafite amateka akomeye cyane ku makimbirane amaze imyaka myinshi arangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero reka tuve muri ako gace twerekeze nanone kandi ku yandi makuru akomeye cyane, by'umwihariko twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Ku munsi w'ejo barimo dukurikiye muri amasaha tunabiseguraho kubera ko ntabwo twigeze tubagezaho amashusho bitewe n'ikibazo kimwe tutari buvugire hano twaje kugira tukimara kugera hariya mu mujyi wa Goma. Barimo dukurikiye muri amasaha ariko nta nubwo ari nibanga, twageze hariya dusanga hari agakoresho kamwe ako bita memory card. Twagezeho dusanga memory card dufite iyo twajyanye iruzuye kandi amashusho ariho tudashobora kuyasiba, biba ngombwa yuko dukurikirana umuhango, ariko ni umuhango wagenze neza cyane. Barimo dukurikiye reka tubabwire ko ari ibirori byaranzwe n'ituze n'umutekano. Ni ibirori byari birimo gutaha umuhanda, ariko kandi nyuma aho twagiranye ikiganiro na Dr. Oscar Barinda. Ni ikiganiro cyavuga, twamubaje ibibazo byinshi, by'umwihariko nge ubwanjye namubaje ku kibazo cy'uyu mugabo bita Eric Prince. Aravuga ati ngewe ntago natangaza ibya Eric Prince, gusa biraza gutangazwa n'umuvugizi n'umuvugizi Colonel Wiringoma uhagarariye igisirikare. Hanyuma rero ngiye ku bwanjye nk'isimbi ryacu mpita nanzura ko uyu mugabo atafashwe, ariko dutegereje itangazo ngira ngo nkuko nari maze kubivuga. Hanyuma rero mu gihugu cy'u Burundi amagambo Perezida wa Repubulika y'u Burundi yatangaje akomeje kugenda ateza impaka. Perezida wa Repubulika y'u Burundi yatangaje ko abize mu gihugu cy'u Burundi ari bo njiji. Ati ni gute mfite abantu bafite grade ya professora, grade ya docteur, hanyuma aka kanya igihugu kikaba kitari mu iterambere, aka kanya tukaba turimo kuvuga ngo igihugu kizatangira gutera imbere mu mwaka wa 2050. Ese ibyo bintu bishoboka bite? Ati rero abize nibo njiji. Yanatanze urugero aravuga ati imbere yanjye hari abize bafite docteur barenga 100, ariko nta bitekerezo bafite. Bana mudukurikiye ibi bintu byateje impaka, by'umwihariko yaba muri CNDD ndetse no mu buyobozi bwite bwa leta.
hanyuma rero ngira ngo mwabonye amafoto n'amavideo yo ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ibikorwa byasubukuwe nyuma yo gukura virusi zari zaragiye muri za computer cyangwa se mu mamashine. Ngira ngo kugera ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo nabwo byari bikibanye, ariko mu masaha y'igicamunsi, mu masaha nimugoroba, ubwo twafataga amafoto n'amavideo yo ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, nk'uko mwabibonye drone zacu zirimo kugenda zifata amafoto n'amavideo, mwabonye ko ibikorwa byasubukuwe aho indege zigiye zitandukanye zari zirimo kumanuka zigwa kuri kiriya kibuga cy'indege. Hanyuma rero ngira ngo nishimwe ku Barundi kandi ni amakuru meza ku baturage b'Abarundi kuba iki kibuga cy'indege cyongeye gusubukura ibikorwa byo kugenda cyangwa by'ingendo nyuma y'igihe twavuga ko kitari gitoya ku bigendanye n'ibikorwa remezo. Iki kibuga cy'indege cyari gifunze cyangwa se cyari cyaribanye, cyongeye gusubukura. Hanyuma rero kandi nanone tugaruka ku kibuga cy'indege cya Gisangani, nacyo ngira ngo amafoto n'amavideo naho mwayabonye. Ngira ngo mwabonye indege ya Ethiopian irimo kumanuka igera kuri kiriya kibuga cy'indege, kandi abaturage barimo kugenda inyuma y'ikibuga cy'indege ndetse n'imodoka zigenda zinyuranyuranamo. Ndetse kandi mwabonye indege ya Congo Airline nayo imanuka, kandi n'izindi zinazamuka zinyuranyuranamo hara kuri kiriya kibuga cy'indege cya Bangkok. N'amashusho rero nayo twafashe ku masaha y'igicamunsi ku munsi w'ejo, ariko ndavuga nti bigendanye n'urugendo nari mfite kuva Goma ngaruka kuri studio. ngira ngo n'amafoto n'amavideo twafashe dukoresheje amadrone yacu. Hanyuma rero reka tuve hariya naho, ngira ngo naho n'amakuru meza, ariko kandi na n'ubu la FC 23 iracyakubita agatoki ku kandi ivuga ko indege iyo ari yose irongera guhagurukira hariya n'ubundi nta kabuza barongera gushumika kiriya kibuga cy'indege cya Gisangane. Hanyuma rero reka tugaruke ku yandi makuru, by'umwihariko tugaruke kuri amakuru avuga ko hari umusirikare ufite ipeti rya koloneli ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, ariko turaza gukurikirana amazina ye, nawe wafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aya ni amakuru yo y'impamo y'ingewe ubwanjye mfite ku bwanjye, ariko nagerageje kohereza drone, amafoto aza ari ibice mu kanya gato. Ndashaka kohereza drone neza noneho nkarekeza mu Minembwe aho ari aka kanya uyu mugabo, ubundi nkaza kumuzana afatika agaragara neza, ndetse mbabwira n'amazina ye. Turaza kubigaruka mu makuru yacu ya hariya ku manywa. Hanyuma rero reka tugaruke ku makuru by'umwihariko yerekana amakuru arimo guturuka mu gihugu cya Uganda, mbere ko twerekeza mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira umugabo wafatiwe ku mupaka arimo guhunga nyuma yo kwica mugenzi we bahuriye mu kabari. Perezida Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, yambitse umudari w'ishimwe umuhungu we akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Kainerugaba Rugaba Muhoozi, mu rwego rwo kumushimira ku bwa misiyo zo kurwanya iterabwoba yagiye akora. General Kainerugaba Rugaba Muhoozi yambitswe uriya mudari ikabare, ndetse uyu mugabo uyu mugabo akaba ku nshuro ya 45 umunsi w'itariki ya 6 Gashyantare, ingabo za Uganda ziyobowe na Yoweri Kaguta Museveni, uyu generali yambitswe umudari ushimwe kubera uruhare yagize mu kuyobora ibikorwa by'ingabo za Uganda birimo ibyo guhashya umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda, ndetse no kuyobora misiyo zitandukanye mu bihugu bya Somalia, Sudani y'Epfo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ahandi henshi yagiye atandukanye. Hanyuma rero bana mudukurikiye muri amasaha, ukekwaho kwica umuntu i Muhanga yafatiwe i Rubavu arimo gutoroka.
mu karere ka Rubavu hafatiwe umugabo w'imyaka 40 witwa Ernest ukekwaho kwica mugenzi we Mbituyimana Ildefonse w'imyaka 30 muri centre yo mu murenge wa Kiyumba mu karere ka Muhanga bahuriye mu kabari. Hanyuma rero amakuru y'ingenzi rero aravuga iki muri aka kanya? Aho basangiraga inzoga agahita atoroka. Ni ubwicanyi bwakorewe mu centre ya Rukeri iri mu murenge wa Kiyumba mu karere ka Muhanga kuwa 5 tariki ya 4 Gashyantare, aho ukekwa yahise atoroka. Hatangira ibikorwa byo kumushakisha uruhindo. Uyu mugabo rero yamaje gucakirirwa i Rubavu arimo gutoroka yerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero amakuru yifatwa ry'uyu mugabo yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hasani Kamanzi. Reka rero dushimire abantu mwese mwarimo dukurikiye, tubabwira ngo amakuru nakagaruka sana.